Aħna laqamna lil clinical frontliners, dawk non-clinical frontliners li huma l-Pulizija, Civil Protection u anka għaddejjin b'dawk in-nies li huma essential workers fejn sa issa tlaqamna dawk li jħarsu lejn il-utilities, anka wkoll dawk li huma tal-enerġija u anka bdejna bin-nies li jaħdmu fit-trasport. Madankollu wkoll aħna għandna bħalissa għaddej dak il-grupp ta' nies li huma l-vulnerabbli fejn hemm lista sħiħa ta' kundizzjonijiet kroniċi mediċi li dawn meta persuna ikun b'dawn il-kundizzjonijiet jaqbdu l-COVID ħajkollu iktar ċans li jkollu komplikazzjonijiet jew inkella anke jista' jwassal għall-imwiet. U għalhekk li aħna għamilna target ta' dan il-grupp. It-tilqim għaddej tajjeb fost dawn il-gruppi kollha. Bħalissa bħala it-tilqim tagħna aħna qegħdin nużaw
3 tipi ta' tilqim li huma kollha it-tilqim li huma approvati mill-European Medicines Agency biex jitpoġġew fuq is-suq wara li ġew evalwati kemm għas-safety tagħhom, kemm għall-quality tagħhom kif ukoll għall-efficacy tagħhom, ġifieri kemm huma jaħdmu wkoll, u dawn it-tliet tilqimiet huma kollha ekwivalenti u kollha huma tajbin biex ikunu qegħdin ilaqmu lin-nies jipproteġuhom. Infatti, aħna fuq il-Pfizer u l-Moderna dawk qegħdin nużawhom ta' l-etajiet kollha. Fuq l-AstraZeneca dejjem konna qegħdin insegwu wkoll dak ir-riċerka li qed jiġri u anke niftakru li meta inti jkollok il-clinical trials ikunu saru fuq ammonti ta' nies, però issa peress li l-AstraZeneca wkoll bħal tilqim ieħor qed jintuża wkoll f'diversi pajjiżi, allura l-informazzjoni klinika li qiegħda toħroġ hija iktar avvanzata u hija iktar wiesa fuq l-ammonti ta' nies li qegħdin jingħataw. Infatti, riċerka ħarġet wara bqajna nsegwuha aħna wkoll li anke l-AstraZeneca tkun qiegħda toffri dik l-informazzjoni li aħna għandna bżonn li bl-informazzjoni li hemm bżonn dwar l-AstraZeneca li din hija tilqima wkoll li hija effettiv ħafna. Infatti, nafu wkoll li hija efficacy ħafna għolja tagħha f'nies li huma anke anzjani. Allura, min-naħa tagħna anke ddiskutejna mal-Advisory Committee on Immunization Policy u rajna li hemmhekk hemm lok allura bbażi tal-evidenza li għandna li din ukoll l-AstraZeneca issa inwessu l-użu tagħha u nistgħu nibdew nużawha wkoll sa etajiet sa 70 sena. Allura, b'effett millum, l-AstraZeneca ħatibda tinduża minn dawk in-nies ta' eta inqas minn 70 sena. U allura dan issa d-deċiżjoni li ħadna li hija bbażata fuq l-evidenza, allura iżjed aħna nistgħu niftħu iktar it-tilqim tagħna u għalhekk aħna issa ħanibdew inlaqmu lil dawk in-nies li huma ta' età il fuq minn 60 sena. Jiġifieri issa tibdew tirċievu jekk intom etajiet il fuq minn 60 sena tibdew tirċievu wkoll l-inviti biex tkun tistgħu tiġu titlaqmu. Importanti li tifmu li dan huwa grupp li huwa kbir ħafna u allura ħajbdew jintbagħtu li 3 batches. U allura nappella l kulħadd li min ikun ta' din l-età fuq minn 60 sena m'għandux għalfejn joqgħod iċempel jekk ma tirċivux litra, imma ħatkunu qegħdin f'dan il-grupp li bil-mod il-mod nibdew nibagħtu għalikom u intom tkun tistgħu tiġu titlaqmu. It-tilqim għaddej sew, infatti sa issa aħna tajna 89,946 doses tal-vaccines, ftakru li dan huwa ammont sostanzjali u qegħdin minn ta' quddiem anke fil-pajjiżi Ewropej biex aħna l-ammonti ta' vaccines li aħna tajna bħala doses u sa issa għandna 31,034 persuni li dawn issa diġà ħadu it-tieni doża li hemmhekk aħna diġà qegħdin naraw li għandna ammont sostanzjali tal-popolazzjoni tagħna li hemm laqma. Huwa importanti li kif aħna nibqgħu nifirxu l-istrateġija tagħna tat-tilqim fejn nibqgħu nipproteġu n-nies, hemmhekk aħna wkoll nibqgħu għaddejn ukoll bil-protezzjoni tal-pubbliku għaliex nafu li l-virus għadu qed jinfirex fil-komunità tagħna. Infatti, mit-testijiet li għamilna, li nfakkarkom aħna qegħdin noddu wkoll kemm il-rapid testing ukoll imma dawk il-PCR testing ukoll u mit-total kollu il-bira kellna 283 new cases. Allura t-total ta' każijiet li kellna sa mill-bidu tal-pandemija kien ta' 23,871. Bħala nies li jkunu recovered kellna 156 u allura t-total ta' recovered huwa 20,291 u kellna 328 deaths sa issa. Allura t-total ta' każi attivi huwa ta' 3,252. X'inhija s-sitwazzjoni fl-isptarijiet tagħna? Għandna total ta' 150 cases bħalissa li dan jinkludi kemm dawk in-nies li huma fl-isptar Mater Dei b'sitwazzjoni akuta, ma jinkludi wkoll dawk in-nies li jkunu qegħdin jinżammu kemm l-isptar jew inkella anke pereżempju Good Samaritan jew inkella boffa wkoll biex anke jkollhom isolation. L-ITU f'Mater Dei bħalissa għandna 19 il-persuna, għandna fl-Infectious Disease Unit ta' Mater Dei għandna 11 il-persuna, Mater Dei f'wards oħra għandna 66, l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex għandna 19 il-persuna u 4 minn dawn huwa fl-Intensive Care Unit, Boffa għandna 5, St. Thomas għandna 24, il-Rehab ta' Caring Grek għandna 2, il-Good Samaritan għandna 23 u Mount Carmel bħalissa m'għandna l-ebda każ attiv.
Total tal-każijiet huwa l-kumulativ qiegħed jiżdied u hawnhekk issa qegħdin naraw x'inhi s-sitwazzjoni fil-wave li għandna bħalissa għaddejja fejn qegħdin naraw li l-każijiet qegħdin jiżdiedu u infatti l-7-day moving average li kellna dal-aħħar 7 ijiem kien ta' 270. Palma spjegajna dan il-numru qiegħed jiżdied sostanzjalment li kif qed jinfirex mill-patterns li qegħdin naraw hemmhekk huwa indikattiv ħafna li dan huwa l-varjant li qed jinfirex, fakkarkom li dan huwa varjant li jiġi trasmess ħafna iktar mill-virus tal-coronavirus li konna qed ikollna qabel u rridu nkunu iktar diligenti għaliex nafu li dan il-virus pers li jinfirex iktar malajr allura hemmhekk hemm iktar ċans li inti jkollok nies li jittieħdu minn xulxin. U dan huwa ċar li qegħdin naraw f'din il-fażi tal-pandemija. Kien ħarsu lejn anke pajjiżi Ewropej madwarna nafu li l-Ingilterra għandhom 90% tal-każijiet kollha pożittivi li għandhom li kienu ġejjin mill-varjant. Jekk tħares lejn l-Italja għandhom bejn 40 u 50% tal-każijiet tagħhom li huma ġejjin mill-varjant. U allura hemmhekk qegħdin naraw tipikament dak li jiġri meta inti jkollok il-varjant li jkun qiegħed jinfirex. Fid-djar tal-anzjani hawnhekk qegħdin naraw li numru tal-każijiet fid-djar tal-anzjani aħna bqajna dejjem blit-testjar tagħna bqajna dejjem bil-mitigation measures u anke il-fatt li issa lqamna numru sostanzjali ta' dawn l-anzjani wkoll u hekk tibda tara wkoll l-impatt diġà. X'inhu għaddej fil-komunità? Kif qedtilkom, meta aħna naħdmu l-każijiet tagħna kemm dawk il-każijiet li jkunu sporadiċi u anke l-clusters qegħdin naraw issa tipikament li dawn il-clusters ikunu qegħdin jinfirxu iktar malajr huwa tipiku ta' x'jagħmel il-varjant ta' l-Ingilterra li huwa trasmissibbli ħafna iktar. Bqajna bl-ammont ta' każijiet l-iktar li jkunu qegħdin jiġu trasmessi minnaħa tal-household cases li hawnhekk qegħdin naraw din l-istampa mill-bidu ta' frar x'qed jiġri, maġġor parti tagħhom il-każijiet dawn huma każijiet bħala transmission settings mill-każijiet infushom li kienu għaddejjin minn persuna l-oħra fid-djar tagħhom. Kellna wkoll numru sostanzjali ta' social gatherings li dawn ikollok nies li ltaqgħu ma' xulxin kemm ħarġu barra, kif ukoll marru jieklu f'ċertu stabbilimenti u jkunu qegħdin hemmhekk bejniethom jittrażmettu ma' xulxin ukoll. Workplace ukoll bħalma spjegajna ukoll hija sitwazzjoni fejn hemmhekk għandek numru ta' każijiet li jittieħdu minn fuq il-post tax-xogħol u allura hemmhekk anke bil-miżura li anke ħarġet id-direttiva min-naħa tal-Uffiċċju tal-Principal Permanent Secretary għall-Gvern biex kemm nistgħu fejn għandek dak il-workplaces li jistgħu jaħdmu bit-telework persuni hemmhekk ikunu qegħdin jaħdmu bit-telework ħalli bekk inti tnaqqas l-ammont ta' nies li jkunu fuq il-post tax-xogħol, allura ħadd tnaqqas in-nies li jistgħu jkunu pożittivi waqt il-post tax-xogħol u anke fejn hemm ċirkostanzi fejn jista' jinħadem it-telework allura l-impatt ħajkun li inti jkollok inqas nies jittrażmettu imma wkoll inqas nies li jkollhom bżonn imorru fuq kwarantina. U allura dawn li qegħdin naraw huma l-evidenza li bihom saru rakkomandazzjonijiet anke biex isiru l-miżuri. Palmetilkom tal-workplace dan qegħdin insaħħu wkoll l-standards biex anke l-linji gwida li jkun hemm hemmhekk manka il-rakkomandazzjonijiet biex isir it-telework. Fuq social gatherings bħalma rajna wkoll il-miżuri li ħabbarna kienu relatati ma li aħna diġà kellna l-bars, diskoteks li dawn kienu magħluqin, però anke issa kellna wkoll neqilbu r-restaurants u l-snack bars li ma jkollokx iktar nies li jiltaqgħu madwar mejda flimkien imma hemmhekk kun jistgħu jiftħu biss għal takeaway. U fuq il-households bħalma rajna wkoll hemmhekk huwa importanti li biex aħna naqsu l-firxa rridu nkunu stretti ħafna ma' xulxin u rridu dejjem nilimitaw ma' dawk in-nies tal-household tagħna. Dak huwa l-bubble tagħna tad-dar tagħna li inti għandek in-nies li jgħixu fl-istess dar. Dak huwa l-aqwa mod li inti tista' tkun qiegħda tnaqqas iċ-ċans li inti ikollok trasmissjoni ma' xulxin. Però jekk ikun ħajkun hemm ħadd istieden xi nies għandek, idealment aħna qed nirrakkomandaw li ma jsirux din il-fażi tal-pandemija, però ġili ġraw u allura kellna nagħmlu wkoll limitazzjoni fuq din is-sitwazzjoni u allura qiegħda tkun limitata li
kollox ġa household, ġa private household u anka ġa leased premises ma jkunx hemm iktar minn 4 familji, minn 4 households differenti. Il-messaġġ huwa ċar li aħna qed ngħidu il-limita għal-babil tiegħek għal-household tiegħek, però jekk inti ddeċidejt għal xi raġuni ma jistgħux ikunu n-nies iktar minn 4 households differenti u dan jinklużi dik il-household fejn tkun qed isir l-attività. L-istess fuq in-naħa tal-edukazzjoni aħna rajna wkoll li bħalma għandna rifless fil-komunità in-numru ta' każijiet qegħdin jiżdiedu, anke wkoll dawk in-nies li jaħdmu fl-istaff fil-iskejjel u kif ukoll it-tfal li huma qegħdin ukoll parti mill-komunità ma qegħdin ikunu wkoll fl-iskejjel ukoll żdiedu l-ammont proporzjon tal-persuni li jkunu affettwati. Sa issa ma kellniex dawk il-clusters kbar, però xorta rridu nieħdu l-miżuri biex kemm tista' tnaqqas din il-firxa wkoll. U hemm il-mezzi ta' mitigazzjoni anke fil-klassijiet u anka fl-iskejjel. Ma semmejna wkoll bħalma rajna kellna clusters li kienu relatati ma' contact sport, konna qegħdin insemmuhom tul dan ix-xahar u allura hemm dik il-miżura l-oħra li contact sport fil-adolescenti u tfal li huma ta' età 16-il sena jew inkella inqas ma jistax isir. Dan qegħdin nagħmluh biex kemm nistgħu nipproteġu lill-edukazzjoni. Ħalli bekk aħna ma jkollniex tfal li jkunu qegħdin imorru mbagħad l-iskola u jistgħu jkunu pożittivi jew inkella jkollok tfal u l-familji tagħhom li jkollhom joqogħdu f'kwarantina minħabba li kien hemm xi ħadd ieħor fl-istess klassi magħhom. Allura din hija miżura. Contact sport huwa riskjus għal COVID għaliex nafu li int meta għandek persuni qrib ta' xulxin għandek iktar ċans jittieħed u allura qegħdin ukoll il-protokoll ta' kif għandu jsir contact sport għal etajiet ikbar minn 16-il sena u għal kwalinkwa sport ieħor li diġà kien qabel fis-seħħ ukoll. Il-total ta' każijiet kif inhu mistenni attivi huwa jiżdied infatti jekk inħarsu lejn x'qed jiġri bejn Malta u Għawdex f'Malta għandna 2935 active cases u Għawdex għandna 193 active cases. Din hija x'qed jiġri fl-etajiet li għandna propju din il-ġimgħa fejn qegħdin naraw li l-ammont ta' każijiet fl-etajiet aktar avvanzati huma inqas, però qegħdin naraw li qed ikollna etajiet li huma iktar żgħar fejn qegħdin jiġu affettwati. U jekk tqabbel ukoll din il-ġimgħa mal-ġimgħa ta' qabel iż-żieda li kellna qegħdin naraw li l-maġġor parti taż-żieda kienet fl-etajiet kollha, però l-maġġor parti kienet qiegħda fl-etajiet li huma iżgħar. U l-average age ta' persuni li qegħdin jiġu affettwati din il-ġimgħa kien ta' 38.9. L-istess il-mortalità bħalma qegħdin naraw l-ammonti ta' persuni li qegħdin imutu minħabba il-COVID li jkunu persuni ta' etajiet varjati imma anke wkoll li tara il-persuni li jkunu qegħdin imutu fejn inti tara li jkollhom anke kundizzjonijiet oħra wkoll. Il-persuni li jekk ħarsu lejn il-pandemija kollha il-maġġor parti tal-każijiet li mietu kienu irġiel bejn 80 u 84 sena li dan huwa tajjeb li wassalna issa li kaverjajna tajjeb ukoll ħafna dan l-age group fejn din il-ġimgħa bagħatna l-aħħar itri li kellna għal dawk il-persuni biex jiġu biex jitlaqmu. Nfakkarkom f'din l-age group dawk il-persuni kollha li huma il fuq minn 80 sena jekk għall-kombinazzjoni ma rċivejtux l-invit ċemplulna ħalli issa nkun nistgħu nibagħtu lilkom ukoll għaliex qegħdin issa nagħlqu dan il-grupp ukoll ta' above 8 years of age. Xi ħaġa pożittiva li qegħdin naraw hija jekk inħarsu lejn l-average age tal-età hija li dawk in-nies li huma anzjani hemmhekk qegħdin issa iktar nipproteġuhom. U tara li l-average age ta' l-etajiet issa naqset għaliex dawk li kienu iktar anzjani issa qegħdin ikunu proteġuti permezz tal-vaksin. U li qegħdin naraw li kollok etajiet li jkunu iżgħar li jkunu qegħdin imutu huwa rifless li inti għandek numru ammont iktar fil-komunità li jkunu qegħdin jiġu affettwati li huma ta' etajiet iżgħar li jkun rifless dirett ukoll fl-ammonti ta' nies li jkunu qegħdin jidħlu isptar ta' dawn l-etajiet u anke l-imwiet li jkunu konsegwenzi ta' dan kollu.
Li t-testjar baqa għaddej ukoll fil-ħabs tagħna u essenzjali bħalissa speċjalment meta għandna dal-varjant li qed jiġi trasmess fil-komunità, importantissimu li jekk għandkom is-sintomi tiġu tagħmlu t-test. U għawek aħna għanna t-testijiet għana li bħalma taraw bqajna dejjem blit-testjar kemm f'Malta u kif ukoll f'Għawdex fejn għanna kemm PCR testing kif ukoll testing bil-rapid testing. Fakkarkom fil-miżuri li għanna fil-post bħala prevenzjoni huma iktar importanti bħalissa din il-firxa li għanna fil-komunità u bil-varjant li jinfirex. Il-distanza minn persuna għall-oħra, l-użu tal-maskrin fakkarkom li għadna sfortunatament naraw nies li ma jkunux libsin il-maskra sew, allura importanti li kulħadd ikun responsabbli u jilbisha sew għax hemmhekk ikollok trasmissjoni u li ġena tal-idejn hija importanti ħafna wkoll. Min-naħa ta' pajjiżi li huma fuq l-Amber Country ma kellniex revisions din il-ġimgħa bqajna fejn konna, ġifri hemmhekk għadna b'dik il-lista fejn ikollok in-nies li jkunu ġej minn dawn il-pajjiżi li kollha qegħdin jidhru fuq din l-slides, hemmhekk iridu jġibu l-PCR test magħhom. U dawk li ma jġibux aħna l-kollha nagħmluhom it-testijiet. Infatti bejn il-25 ta' Frar u 3 ta' Marzu għamilna 869 u sibna żewġ każijiet li kienu pożittivi, persuna minn Poland u persuna mill-Bulgarija. Fakkarkom, dejjem nirrepetu, rridu naqbdu l-każijiet malar kemm nistgħu, allura jekk għandek is-sintomi hemmhekk ċembel fuq il-helpline jew inkella bookja għal test fuq il-COVID test.gov.mt. Fatti kellna 22,779 self-registration. Il-contact tracing app għada importanti u tibqa importanti għaliex din tista' taqbad ukoll il-persuni li forsi ma jkunux jafu li kont close contact magħhom u hemmhekk inti jtik alert ukoll fuq il-mobile tiegħek jekk inti stajt kont close contact mal-persuna. U wkoll għaddejn fil-proċess li tiġi finalizzat fejn inti jekk id-downloadjajt COVID Alert Malta Contact Tracing App din anke kissifer tkun tista' ukoll taħdem barra minn Malta dik li ngħidula interoperability li hija xi ħaġa li hija importanti ħafna biex jekk inti jkollok is-sifer fuq barra allura hemmhekk il-Contact Tracing App tista' tibqa' taħdem ukoll anke barra minn Malta u x-xogħol għaddej tajjeb fuq dak l-aspett ukoll. Fatti aħna dil-Contact Tracing App kellna download ta' 95,267 u din tfisser 19.7 tal-population ta' digital age u minn dawn kellna 626 cases li kienu pozittivi u minn dawn kellna 377 li daħluha fl-app. U minn dawk li ċemplunna fuq il-helpline tagħna biex jiġu swabdu għalunna li rċivew l-alert fuq il-mobile tagħhom kellna 2,171 persons li talbuna għat-test. Palma dejjem qed ngħidu, bħalissa għaddejjin tajjeb bil-vaccination program tagħna fejn għandna 3 imiet, nistennew ukoll li iktar tard dan ix-xahar ukoll ikollna tilqima oħra fejn il-tilqima Janssen li hija wkoll għandha vantaġġ ieħor li inti tieħu doża waħda biss minn din, allura hemmhekk tkun tista' tmexxi l-programm iktar malajr ukoll. U allura hemmhekk aħna jkollna iktar pass maġġel biex inkun nistgħu nibqgħu nipproteġu bil-vaccination program tagħna. Ma sa dan it-tant għandna wkoll qudiemna s-sitwazzjoni tal-varjant li qed jinfirex fil-komunità tagħna u l-ammont sostanzjali tal-każijiet, allura rridu nibqgħu insegwu l-miżuri u anka li nsegwu l-mezzi ta' prevenzjoni. Nappella l-kulħadd, importanti li kulħadd ikun responsabbli għal emilu u li aħna nsegwu dawn il-miżuri li hemm fil-post għaliex ma dawn kollu irridu nipproteġu lil nfusna u lil dawk ta' madwarna. Grazzi. Welcome everyone to the COVID-19 medical bulletin. We are ongoing with our vaccination strategy whereby we are focusing on people of older age groups, whereby we are going down the age groups. We have vaccinated the people who are over 85 years of age, and also those people who are 80 to 84 years of age. We have sent the final invitation letter, so anyone who hasn't received the letter and is aged over 80 years of age, kindly call us on 145 so that we will send you an invite.
Apart from that as well, we have been going also down the rest of the age groups. We have also followed the evidence which is coming up from the real vaccination program in various countries, and we have more news about AstraZeneca, whereby the clinical trials and also the actual rollout of the vaccination program and the evidence coming out from these has shown us that the AstraZeneca vaccination is also safe, of good quality, and also highly effective in people who are of older age groups. So, in view of this evidence that we have in front of us, we will be increasing the age whereby we will offer the vaccination of AstraZeneca up to 70 years of age. So this will give us more opportunities so that we will be vaccinating more people according to their age group, and hence we will be starting sending invitations for all those people who are aged above 60 years of age now. It is a very large group, so we will be sending the invitations in batches. So those people above age 60 and have received the invitations come to get vaccinated, the rest await for the invitation to come to you, because we will be sending them in groups and groups. The amount of vaccines which have been administered is 89,946, and of these, we have 31,034 persons who have been vaccinated with 2 doses. The current situation is that we have had 283 positive cases since yesterday, so the total number of positive cases we had from the beginning of the pandemic is 23,871. We also had 156 cases recovered, so the total recovered cases is 20,291, and we had 328 deaths till now. The active number of cases is 3,252 cases. The 7-day moving average right now, as I explained, has been increasing, and also very important is that as we are going through the vaccine coverage of the general population, it is important, and understanding the current scenario of the spread of the variant and the COVID virus, it's important that we adhere to the measures that we have in place and also take all preventive precautions in order to keep ourselves safe. Thank you. Naddu għal-mistoqsijiet? Hi, good afternoon, Superintendent Gaucho. I just have a couple of questions for you. First, will you be publishing the scientific evidence that sort of backed the closure of restaurants above other sectors, for example, like retail, like schools, and so on? The second one, we've been noticing a bit that some of the deaths involve quite young people, right? There was even someone today who was 47. Could you give us a detail exactly what the underlying health conditions are that are causing these young deaths? And the third, I might have missed it, but what is the current state or within ITU at the moment? So basically, as I can go back to a slide. Sorry, it's quite a number of slides. When we investigate our cases, we identify 2 main principal points. So basically, we look at the cases and we ask for a history for where these persons would have been. So you would have the cases where you have sporadic cases, where you try and identify the possible sources of these cases. And then you have the clusters, whereby when you have a group of people who are together and would have been in close contact with each other, then the evidence is much more clear and showing that where this particular outbreak actually has been transmitted. So what we're seeing, the evidence is what we're seeing over here, which I've been explaining all along, whereby we're seeing that the number of people who are being transmitted within the households are the greatest majority. And then we have the people who are actually getting transmission from social gatherings. So that's the other group. And when you actually dissect this, you can see that these people go into social gatherings in various locations. And eating out is one of them. And that is why we have targeted as well throughout reducing and more restricting the places where people will be eating out. Because when you're eating out, you cannot take measures like staying far away from each other or using a mask. So there we were seeing situation, if you have a positive person, it's going to have an impact on the rest of the people. And also knowingly with the variant, we know that since it is transmitted more,
then if you're going to have a table, then probably the whole table will be affected. So this is the evidence that what based all the recommendations that we have been ongoing throughout the pandemic, so that we will make targeted measures as much as we can, which will be reflecting where we can try to control as much as you can. With respect to the people, as I explained, we are seeing people who are dying of a younger age, but when you have a higher amount of people within the community that are being affected, then that is reflected as well in the number of people dying and also reflective of the age of the persons. And we have seen that a number of people who are passing away and having more complications are people who have chronic conditions. Okay? You can have a healthy person who can get COVID and get complications and even death, but it is much more common in persons who have chronic complications. And the main complications that we are seeing is people who have respiratory symptoms before, so the chronic obstructive illnesses, people with heart failure, and also people who suffer from renal failure who then would have already been in a pre-morbid condition whereby if COVID then affects that person will lead to them having more complications. So this has been reflected as well in the list of medical conditions we have included for the people to be vaccinated early. So we have included people of all ages above the age of 16 years who suffer from these chronic medical conditions, because these are the people we need to protect as well, apart from the age. So here you have a combination where you have the people who are having chronic medical conditions. However, if they are of an older age, then they will be more at risk. Hi, Prof. Gowci, Trisha Falzon, One News. Żewġ mistoqsijiet. Fost ħafna li jieħdu t-tilqima jidher li l-AstraZeneca hija l-aktar qawwija bħala effetti ta' wara li jieħduha. L-għonet jekk dan hux minnu. U forsi anki allura dan il-fatt ġiex ikkunsidrat fid-dawl li llum ħabbart li ħajjiżdiedu l-persuni li jieħdu din it-tilqima sa 70 sena u forsi allura biex nagħtuhom anki serħan il-moħħ minn dak l-aspett. U t-tieni mistoqsija llum qed ukoll li dawk li għandhom aktar minn 60 sena se jibdew jirċievu l-istedina. Dawn xorta jitqasmu skont l-età min huwa l-ikbar jirċivija l-ewwel jew ħajkunu batches differenti. Qed nistaqsi għaliex ovvjament in-nies jitkellmu u forsi dak li jkun ilek taħdejja li jeżar minn nirċivita diġà u jien għadni le. Ġej biex forsi nispjegaw aktar dwar dan. Importanti ħafna, Iva, mela, rridu niftakru meta nħarsu lejn kwalinkwa mediċina, kwalinkwa tilqima, dan kollha jista' jkollhom xi ftit side effects. Issa, meta inti tagħti tilqima, hemmhekk li jkun qed jiġri hija li inti lill-ġisem tajtu tilqima li l-ġisem ħaseb li ġie dan il-virus u allura jkun qiegħed jagħmel ir-reaction tiegħu. U dawn is-side effect li nkun qegħdin naraw hija xi ħaġa li hija normali li inti l-ġisem tagħna jkun qiegħed jirreaktja għaliha u allura s-side effects li tista' tara jkunu ġerment ftit ħmura ta' fejn inti tkun ħadd l-injection, jista' jkun li tħoss idejk ftit ibsa, tajjeb jista' jkun xi ġurnata jew tnejn, u min kellu xi ftit den u wkoll xi ċertu side effects oħrajn kienu li tħossok għajjin. Dawn huma side effects li huma minimi ħafna jekk tqabbel ma x'jiġri permezz tal-COVID, dawk huma side effects li huma minimi ħafna u allura m'għandhomx iżommuna lura. Mill-informazzjoni ġenerali li għandna hija wkoll li l-maġġor parti ta' min ikun qed ikollu side effects ikunu dawn idumu biss bejn ġurnata jew inkella jumejn. Jiġifieri dak huwa l-average ta' kemm persuna jista' jdum minħabba is-side effects li jkollu. Dan huwa importanti ħafna li aħna qegħdin naraw li persuni jista' jkollhom side effects kemm bl-AstraZeneca kif ukoll bil-Pfizer jew inkella anke bil-Moderna. Allura dawn huma vaccines li huma safe u għandna inkomplu naħduhom. Meta aħna semmejna wkoll li aħna ħanibdew ukoll nibagħtu l-inviti għal persuni biex jiġu tlaqmu il fuq minn 60 sena, hemmhekk qegħdin nibagħtu batches ta' dawn l-ammonti ta' persuni biex jiġu jitlaqmu li qegħdin joħorġu wkoll skont il-post minn fejn aħna nkunu qegħdin inlaqmu biex huma jkun bagħad ikollok ir-rollout ta' kulħadd. Nsellim li Prof. Gowci li Carter għal Television Malta. Xtaqt nibda bil-nistaqsik jekk jogħġbok. L-ammont ta' dożi ta' tilqim li qed jasal kull ġimgħa kemm qiegħed ikun dan bejn wieħed u ieħor, apparti minn hekk rigward il-każijiet tal-varjant. Semmejt
statistika figura dwar ir-Renju Unit li 90% tal-każijiet fir-Renju Unit huma propju ta' dan il-varjant, forsi ma nafx tista' x'taqsammana l-istatistika li tappartieni għal Malta. Parti minn hekk irċivejna mistoqsija dal-għodu dwar attivitajiet barra mid-djar. Segwaċi tagħna qalilna campings jistgħu jsiru jekk iva x'miżuri applikaw. U l-aħħar mistoqsija jekk jogħġbok illum ġiet l-aħbar Ċipru li minn Mejju se jibdew iħallu turisti li jkunu mlaqma, speċjalment mir-Renju Unit, jiġu fil-pajjiż. Malta se segwi dan il-prinċipju wkoll? Grazzi ħafna. Mela, bħalma taraw aħna qed ikollna dożi li qed jiġu regolarment fil-ġimgħa kemm tal-Pfizer għandna wkoll dożi ġejjin tal-Moderna u għandna wkoll dożi li huma tal-AstraZeneca. U dawn ikunu skont ikun hemm il-qbil li jkun ġie wkoll skont il-joint procurement li għandu ikun qed jitwassal lil kull pajjiż. Allura dawk l-ammonti ta' dożi li qegħdin jiġu aħna nkunu qegħdin noħorġuhom biex aħna nlaqmu lill-pubbliku bihom. Jekk inħarsu lejn il-varjant, bħal meta inti għandek diversi pajjiżi madwar l-Ewropa li issa qegħdin jaraw il-firxa tal-varjant, aħna sissa kellna 61 cases li huma UK variant, però anka minn random testing li għamilna xi ftit ġimgħat ilu bħalma kont semmejtilkom kien ta' 8%. Però aħna rġajna rrepetejnieh u da qed nistennew ir-riżultati ħalli naraw x'joħroġ ir-riżultati. Però mill-informazzjoni li qegħdin naraw, ta' kif qed timxi l-firxa, joħroġ ċar li r-rata hija iktar minn dik ta' 8%. Allura aħna nistennew ukoll ir-riżultati mill-laboratorju tagħna ħalli nkun nistgħu naraw x'qiegħed jiġru kemm hija r-rata ta' varjant li għandna. Tajb ngħidilkom ukoll li minn studji li ħarġu wera ċar ukoll li meta inti jibda jkollok il-varjant ikunu biss ftit ġimgħat sakemm inti jibda jinfirex sew fil-komunità. U għalhekk li aħna ħassejna li għandu jkun hemm iktar strezzetta tal-miżuri la darba rajna dal-varjant u rajna li anka meta tkellem il-każijiet tibda naraw il-firxa, għamilna l-istajna biex aħna nkun nistgħu kemm tista' tnaqqas u timmitika. Fu events li jisiru barra bħalma semmejna, events ma jistgħux isiru barra, l-ebda tip ta' events ma jistgħu jisiru, ħallejna biss ċirkostanzi fejn inti għandek persuna li huwa ħajżewweġ, nifmu li ħafna koppji li kellhom il-pjanijiet tagħhom biex jiżżewġu kienu wkoll ilhom jagħmlu pjanijiet tagħhom. Mill-evidenza li aħna rajna wkoll minn tiġijiet li diġà saru, ma kellniex clusters li huma kbar minn dawn il-weddings, allura hemmhekk tara li kienu ħadu precautions tajbin u allura baqgħu għaddejjin u aħna bħal dejjem fejn tara li inti m'għandekx problemi hemmhekk jekk inti tista' timmitika tkun tista' timmitika. Anka f'events bħal il-weddings li jsiru dawn iridu jibqgħu jsiru wkoll b'sit down, regoli stretti anka tal-ammonti tal-persuni li jistgħu jkunu jekk inti għandek inside event u anke l-outside event ta' ġifier ġewwa huwa xorta ta' massimu ta' 100 persuna u barra ta' 300 persuna, imma dejjem bil-miżuri li dawn ikunu qegħdin sit down event. Dak huwa ġifieri t-tieġ huwa l-uniku event li jista' jsir. U mbagħad hemm ukoll il-religious events li dawk ikunu maqbula wkoll ma' l-awtoritajiet reliġjużi. Fejn inti għandek barra wkoll għandek li niftakru għandna liġi wkoll tal-persuni li jkunu qegħdin ma' xulxin li dan ma jistax jaqbes is-6 persuni. Allura hemmhekk ir-regoli jibqgħu japplikaw ukoll. Semmejt tajjeb ħafna inti wkoll li l-taħdidiet bilaterali li qegħdin isiru bejn ċertu pajjiżi, ġifier qegħdin naraw li Ċipru diġà bdiet il-taħdidiet kif ukoll mal-Iżrael, bdiet ukoll it-taħdidiet mal-Ingilterra fejn qegħdin jaraw kif tista' tuża l-aħjar mezz ta' benefiċċju li qiegħda tina din il-vaccine. Fejn hemm diskussjonijiet fejn inti tista' tuża il-proof of vaccination biex persuna jkun jista' jimxi minn pajjiż għal ieħor. Bħalissa aħna għandna taħdidiet ukoll li nipparteċipaw fihom, infatti wara nofsinhar għandna meeting ukoll tal-Health Security Committee u kif ukoll il-Kumitat tal-Immunization tal-WHO fejn li ltaqgħu flimkien u din ħatkun qiegħda fuq l-aġenda ukoll ħalli naraw xi jkun qed jiġri x'inhu l-aħjar mod li aħna qegħdin inħarsu wkoll lejn l-evidenza ta' kemm din it-tilqima tnaqqas l-infettività. Allura kemm persuna tnaqqas lu ċans li jekk huwa vaccinated u jekk iltaqa' mal-virus mhux biss tipproteġih
milli hu jimrat jkollu komplikazzjoni tiegħu inkella jmut għaliex dik nafu li taħdem, imma wkoll kemm dal-persuna ma jkunx jista' jinfetta lil ħaddieħor. Allura dik hija l-evidenza li qegħdin inħarsu lejha, imma aħna Malta wkoll diġà ħsibna li aħna permezz tal-database li għandna ikollna l-informazzjoni kollha ta' dawk il-persuni li huma imlaqmin u anke bdejna l-proċessi biex aħna nkun nistgħu eventwalment meta ikollna kollox lest u ikun hemm l-evidenza kollha available u kunu wkoll f'pożizzjoni li jkun jistgħu jinħarġu dawn iċ-ċertifikati. Good afternoon, Amy Borch minn Newsbook. 3 mistoqsijiet. L-ewwel waħda dwar kazinos u ħwienet tal-lob. Jirriżulta li pereżempju bħal kazinos jibqgħu miftuħin 24 siegħa kuljum u jirriżultaw wkoll fejn hemm ħwienet tal-lob f'ċertu ħinijiet fejn ikun hemm pereżempju lob tal-futbol li ma importanti qed ikunu mid-dera mimlijin bin-nies. Għaliex dawn il-postijiet mhux qed ikunu meqjusa postijiet ta' divertiment bħalma huma bars, pereżempju bħal ristoranti u clubs, pereżempju. It-tieni mistoqsija hija dwar il-miżura li tabret il-bieraħ fejn persuni jistgħu jingħaqdu flimkien meta ma jkunux ġejjin minn aktar minn 4 households. Fil-każ tal-iskejjel, għaliex ma qed jitqisu li huma siguri, il-fatt li tfal ġejjin minn households differenti u fi klassi ma jkunx hemm pereżempju 4 studenti biss li jkunu ġejjin minn households differenti u tielet mistoqsija rċivejna diversi ilmenti dwar il-helpline il-145 illi mhux qed jirnexxilhom jaqbdu dan il-helpline, forsi ma nafx tgħidilniex jekk forsi hemm xi problema jew tiċċarati is-sitwazzjoni dwar dan. Grazzi. Mela, fuq kazinos u ħwienet tal-lob aħna sa mill-bidu kellna wkoll l-standards li dawn huma standards stretti ta' kif ukun persuna jista' meta jkun qiegħed jattendi f'dawn il-postijiet anke jevita l-firxa. U allura issa wkoll aħna dawk l-standards qegħdin fil-post baqgħu fil-post manka bħalma semmejna wkoll ħajsaħħu wkoll iktar l-enforcement ħalli aħna nkunu żgur li dawn qegħdin jimxu mal-standards li hemm hemmhekk. Fuq il-situazzjoni tal-households, naħseb tajjeb klarifikajta ma nerġgħu nagħmlu ċara. Importanti ħafna li persuni iżommu mal-babil tagħhom. Ġifieri jekk inti għandek id-dar tiegħek, importanti li inti żomm dejjem mal-household tiegħek. Però jekk inti ddeċidejt li inti trid tistieden il xi ħadd, aħna qegħdin nillimitaw li ma jkunx hemm iktar minn 4 households b'kollox. Tajjeb ħalli dan aħna nevitaw li jistgħu jsiru xi parties kbar pereżempju fid-djar bħalma smajna wkoll anke ġara wkoll fil-weekend li għadda. Dan huwa importanti ħafna li hemmhekk bħalma rajna jkunu sors qawwi ta' trasmissjoni u allura hemmhekk iridu nikkontrollaw. Fuq l-iskejjel aħna mill-bidunet ħdimna bi prinċipji tal-bubbles. Ġifieri inti għandek numru ta' tfal li jkunu qegħdin flimkien, dawk it-tfal li jkunu dejjem iżommu dak il-bubble u dawn dejjem jibqgħu dak l-istess bubble. Ġifieri dak huwa qisu l-household tagħhom ta' dawk il-persuni. U dan il-bubble ikun limitat skont inti ma ukoll hija l-età. Infatti, pereżempju fit-tfal iż-żgħar għandek il-bubbles li huma importantissimi għaliex hemmhekk fit-tfal iż-żgħar huwa diffiċli ħafna li inti ħallibsu l-maskla jew inkella li tgħidilhom biex iżommu d-distanza u allura hemmhekk ikun hemm iktar tisħiħ fuq il-kunċett tal-bubbles. Ġifieri l-iskola hija kunċett differenti fejn inti għandek il-bubbles li huma flimkien. Fuq il-helpline iva kellna ħafna nies li qegħdin iċemplulna u infatti qegħdin naraw kif nistgħu nsaħħu wkoll il-helpline, però qed ikollna ħafna mit-telefonati li qegħdin ikunu nies li issa li bdejna ninformaw li qegħdin niftħu iktar gruppi u anke pereżempju kellna l-grupp tal-vulnerabbli li kienu qegħdin iċemplulna biex jaraw meta ħajkollhom l-appuntament. Għalhekk f'dawn l-aġġornamenti ninformakom meta qegħdin niftħu l-gruppi u anke meta jingħalqu. Pereżempju aħna bħalissa qegħdin ngħidu li aħna qegħdin nagħlqu l-gruppi tan-nies li huma il fuq minn 80 sena. Jiġifieri dawk għandhom iċemplu jekk huma ma rċivewx l-invit. Dawk in-nies ta' età iżgħar u anke l-vulnerabbli aħna għadna għaddejjin nibatu l-triġ ma għandkomx għalfejn iċċemplu biex taraw meta huwa l-appuntament. Għaliex intom eventwalment ħatkunu qegħdin tirċievu dan l-invit. Kif imbagħad nagħlqu grupp aħna mill-ewwel ninfurmakom u intkom imbagħad min ma jkunx irċieva għal xi raġuni u dak ikun il-mument li għandkom iċċemplu.
Insellimlek Prof. Gawċi, Franċisko Catania, Net News, għandi 5 domandi x'namillek jekk jogħġbok. L-ewwel waħda forsi tgħidilna l-ammont ta' persuni li għandna kwarantina bħalissa. Mit-tieni waħda waqt din li nista' nifhem it-tielet mowġa, kemm jonqos persuni tal-fuq minn 80 sena biex jieħdu t-tieni doża tal-vaċċin. Tielet domanda nkompli mal-kollega tiegħi rigward l-edukazzjoni. Nafu kif spjegajtilna tajjeb inti illi żdiedu l-ammonti. Nafu wkoll li anka it-transmission tal-virus da tiżdied, nafu li l-varjant għandu 70%. Forsi wasal iż-żmien illi kif taqbattejt imbidlu daqsxejn l-affarijiet għax anka jekk it-tattika tal-virus sa ċertu punt inbidlet forsi aħna jistgħu forsi għal dat l-ġimgħat jaħdmu iktar mid-dar l-istudenti. Ir-raba waħda dwar ir-ristoranti. Il-ġimgħa l-oħra in-numri kienu għoljien. X'inbidel mill-ġimgħa l-oħra hawn meta l-ristoranti żidnilhom sija biex jiftħu issa rġajna għalaqnihom. U l-ħames waħda rigward il-households. Nafu kif qed tajjeb inti li l-ideali li nibqgħu fil-bubble tagħna, però xorta waħda jistgħu jitħaltu 4 households f'daqqa. Brabta ma' din it-tema, għalfejn din kienet kif taqbattejt ma saritx tħallit permissibbli u kif ukoll ovvjament m'hemmx ammont preċiż tal-4 household. Ġifieri da jistgħu jkunu kif taqbattejt ħafna iktar minn 8 pereżempju. Thank you ta' mistoqsijiet mela. Fuq kwarantina dan bħalma konna qegħdin naraw dejjem ikun rifless tal-ammont tal-każijiet li jkollna fil-komunità. Kull meta inti ħajkollok ammont ta' nies fil-komunità li jiżdiedu permezz tal-contact tracing tkun qed taqbad ammont ta' persuni li jkunu f'close contact, allura hemmhekk qiegħed jiżdied. Infatti matul konna qegħdin naraw li dan l-ammont qed jiżdied u bħalissa għandna 7,486 persons li huma fil-kwarantina. Dawn ftakar li huma persuni li huma close contact ta' persuni li jkunu qegħdin f'mandatory quarantine. Għandek ukoll minnhom li jkunu persuni infushom li huma l-pożittivi wkoll, ġifi dak aħna ngħidulhom li huma in isolation. U mbagħad għandek ukoll dawk li qegħdin ukoll inkluż li huma qegħdin fl-isptar ukoll għax dawk huma inkluż magħhom tajjeb. U anke għandek xi persuni li jkunu ġew minn red zones li jkunu kellhom permess speċjali biex jiġu, bħal pereżempju jkunu Maltin, Maltin li jkunu f'pajjiżi barra red zones u jkunu jridu jirritornaw lura. Ġifi dan l-ammont ta' 7,486 inkludi dan kollu. Jekk inħarsu naqra lejn it-tilqim, aħna din tajjeb bit-tilqim fejn bħalma konna qegħdin naraw għandna ammont sostanzjali ta' nies li qegħdin jitlaqmu anke bit-tieni doża u aħna jekk inħarsu lejn il-persuni li huma ta' above 85 years of age għandna 90% minnhom li dawn tlaqmu u l-ammont dejjem qiegħed jiżdied ta' nies tal-percentage li jkunu mlaqmin anke matul li aħna nkunu għaddejjin biż-żmien tagħna wkoll. Il-varjant huwa varjant li huwa trasmissibbli iktar, huwa nafu li huwa l-istess tip ta' virus, nafu li jinfirex xorta bħal virus ieħor, jiġifieri dawk il-miżuri li għandna aħna fil-post li huma miżuri tal-ħasil tal-idejn, tal-użu tal-mask li inti kollok distanza ta' 2 metri, dawk importanti li jibqgħu hemmhekk ukoll, imma jridu jkomplu jissaħħu mhux billi pereżempju inti bijet iktar minn 2 metri, imma billi inti tkun iktar ċert li dawk qiegħed issegwihom. U l-appelli tagħna huma li f'kull imkien għandna nibqgħu dawn isegwuhom, imma iktar issa għaliex issa nafu li hemm il-varjant. Aħna meta rajna li l-sitwazzjoni tal-varjant kienet qiegħda tinfirex anke qabel ma għandna riżultati f'idejna mill-laboratorju, aħna mill-ewwel ħadna l-azzjoni u għalhekk li propju aħna żidna aktar miżuri biex aħna tara kif tista' tikkontrolla dan il-virus. U dal-miżuri qegħdin hemmhekk għaliex huma bbażati fuq l-evidenza skont morrejtkom minn dak li qegħdin naraw minn fejn ġejjin il-maġġor parti tal-każijiet skont l-investigazzjoni li jkollna aħna. Dan hija d-data toħroġ minn dak li tuna intom. Ġifieri aħna meta nkellmu lin-nies huma jkunu qegħdin jinformawna bl-informazzjoni ta' fejn huma marru u bbażi tagħha aħna nkunu qegħdin nagħmlu din l-analiżi.
Fuq il-households kif qed tajjeb inti u anke l-graphs u d-data tagħna toħroġ ċar ħafna li għandna trasmissjoni fil-households u għalhekk li aħna dejjem enfasizzajna li jisma' żomm mal-bubble tad-dar tiegħek, però ridna xorta nagħmlu limitu ħalli jekk inti jkollok persuni li huma ħajkunu qegħdin jiltaqgħu flimkien għall-inqas ħajkun hemm dak il-limitu biex nevitaw li jkun hemm dawk il-parties li jistgħu isiru fid-djar ukoll. Hello, Nicole Mela from Malta today. Just a quick question. We heard that the new variant yesterday was spreading faster among children. And so one of the measures introduced was to stop contact sports for the under-16s. Can you elaborate a bit on what the science is that led you to stop the sports activities for these children, but not necessarily the schools and childcare facilities? And also there have been many accusations about jumping the vaccine queue or getting it when they're not actually entitled to. Do you think that this warrants an investigation? Will the health authorities be investigating the matter, or are they investigating it for that matter? And the third question, there's been a ban on hospital visits. Does this apply to partners of pregnant women during or after birth? Thank you. Mela, fuq contact sports, mela nafu dal-virus kif jinfirex. Dan il-virus huwa virus li inti ħajinfirex jekk inti għandek persuni li ħajkunu qegħdin qrib ħafna ta' xulxin jew inkella jkollhom kuntatt ma' xulxin. U għalhekk li aħna rajna li dan il-contact sports sa mill-bidu konna daħalna protokolli biex kemm tista' tnaqqas il-firxa. Però despite il-protokolls xorta kien qed ikollna każijiet minn hemmhekk. Kieku ma kienx hemm protokolls nistgħu nimmaġinaw li kienu kun hemm ħafna iktar każijiet ukoll. U li rajna hija li dan il-contact sport fit-tfal kien qed jaffettwa tant li kien qed ikun hemm ammont ta' tfal li kellhom exposure waqt il-contact sport u mbagħad la danka kien għadhom ma bdewx bis-sintomi marru l-iskola jew inkella kellhom is-sintomi, allura kien hemm impatt fuq il-kumplament tal-klassi. Allura jkollok klassi li ħafna minnhom ħajkunu qegħdin jitpoġġew f'kwarantina. Allura hemmhekk qed ikun hemm impatt qawwi fuq l-edukazzjoni ta' tfal l-oħrajn li kollha qegħdin f'kwarantina. Barra ma nsemmux ukoll li jekk inti għandek tifel li qiegħed f'kwarantina, irrid joqgħod ommu missieru miegħu tajjeb għaliex dan meta inti għandek persuna li qiegħed f'kwarantina, il-kumplament tal-household jinqabdu fil-quarantine ukoll. Bil-kunċett li jekk inti għandek persuna la darba kien exposed, close contact, dan at any point in time jista' jiżviluppa sintomi, allura importanti li min ikun miegħu ukoll ikun qiegħed f'kwarantina ħalli ma jferrixx lil ħaddieħor. U aħna dejjem enfasizzajna kemm irridu nipproteġu lill-edukazzjoni mill-bidunet. U għalhekk li aħna rajna li dawn il-miżuri jsiru fuq il-contact sport ħalli innaqsu dawk il-tfal li jkunu qegħdin ikollhom impatt fuq l-iskola minħabba kwarantina jew inkella meta jmorru l-iskola. Fuq contact sport ta' etajiet ikbar, dawn diġà għandhom il-protokoll li kif għandhom jilabu ħalli bekk inti tkun tista' anke tnaqqas kemm tista' u tikkontenja l-firxa f'dak il-grupp ukoll. Fuq persuni li forsi kien hemm allegazzjonijiet li qabżu l-kju, aħna ftakru li bħalissa għaddejjin bil-tilqim skont l-età. Ġifieri issa llum il-qudiem ħanibdew inlaqmu mill-persuni ħanbdew nbagħtu l-invitations lil fuq minn 60 sena, ġifieri dawk in-nies kollha l fuq minn 60 sena kollha huma eligibbli. Għandek il-frontliners, għandek ukoll il-persuni li kienu non-clinical frontliners u għandek ukoll persuni li jaħdmu f'diversi entitajiet. Jiġifieri dawn huma persuni li aħna laqqamna bi priorità għaliex huwa importanti li huma jkompli joffru dak is-servizz li huwa essenzjali. Dawn huma l-min aħna qegħdin noffru it-tilqim. Fuq l-isptarijiet, aħna mela fuq l-isptarijiet ma jistawx jidħlu persuni bil-visiting hours bħalma konna qabel. Jistaw jidħlu biss jaraw dak il-pazjenti li jkunu qegħdin bil-griżma tal-morda u l-missirijiet waqt il-delivery jistaw jidħlu fl-aħħar fażi tad-delivery waqt ikun hemm fl-aħħar fażi tad-delivery.
Good afternoon, Claire Ferrugia from Times of Malta. So you just announced that over 60s will start receiving the letter. Now the last update we got was that over 75-year-olds will start getting their letters starting March 8, which is still a few days to go. Can you explain to us a bit how this will work? So will the over 60s get it before the over 75s? And if that's the case, why is that? And on the household situation, so you've said that spread among households is what it is. You've shown us the numbers, and you've also said repeatedly that people are failing to obey the measures. The Prime Minister yesterday confirmed that you will only act once you get a report. So how confident are you that the 4 household measures will be followed and that this will actually make some sort of a difference? Thank you. Thank you, Claire. Din mistoqsija importanti ħafna li staqsejt inti fuq l-etajiet u kif ikunu qegħdin jitqallaqmu għaliex ġieli kellna nies li jgħidulna isma' jiena bija kelli persuna li r-raġel irċieva l-invit li huwa eta inqas mill-marra tiegħu. Tajjeb. U din qed tiġri għaliex aħna għandna t-tilqim tagħna li qiegħed ikun jiġi administrat lil persuni skont l-etajiet li dak it-tilqim huwa indikat għalih. Ġifri aħna l-AstraZeneca issa ħanibdew nofruha sa etajiet sa 70 years. U allura issa bdejna nibatu għal dawk il-grupp ta' persuni li huma bejn 60 u 70 sena u parallel magħhom ukoll għandna t-tilqim ta' dawk il-persuni li huma il-fuq minn 75 up to 80 years. Għaliex dawk il-persuni li huma il-fuq minn 70 sena jistgħu jieħdu biss il-Pfizer vaccine u dawk li huma inqas minn 70 sena jkunu jistgħu jieħdu l-AstraZeneca. Allura hemmhekk inti qed ikollok parallel programs persuni li huma iżgħar minn 70 sena li jkunu jistgħu jieħdu l-AstraZeneca u l-oħrajn ta' huma etajiet ikbar li jistgħu jieħdu l-Pfizer jew inkella l-Moderna. U għalhekk aħna dan huwa l-prinċipju fejn dak it-tilqim kollu li qed jiġi aħna nkunu qegħdin nofruh in parallel lil gruppi li jkunu eligibbli għalihom skont l-età li aħna nkunu rajna li hu l-aħjar li jingħataw. Fuq il-households, minn dejjem konna ngħidu li huwa naqra diffiċli inti tikkontrolla fid-djar tal-persuni. L-ewwel nett hija diffiċli ħafna li inti jkollok persuni li ħajmorru jqogħdu jħabtu l-bibien allura hawnhekk qegħdin inkunu reliable fuq aspett importanti ħafna. Ir-responsabilità tal-persuni li qegħdin jgħixu fid-djar li hemmhekk inti persuna għandu jkun responsabbli li kemm jista' jżommu mal-babil tiegħu. Però jekk ħajkun hemm sitwazzjoni fejn ħajkollok persuni li ħajkun qegħdin jagħmlu parties fejn hija ovvja li inti għandek ħafna iktar nies mistednin mill-4 households fejn għandek gruppi ta' nies dan huwa illegali. U allura nappellaw lil pubbliku li jkun jistgħu jinformawna wkoll biex aħna nkun nistgħu nieħdu l-azzjoni. Good afternoon, Professor Gauci. Bettina Borg from the Malta Independent. I have 3 questions I'd like to ask. Firstly, yesterday, Minister Fern said that all vulnerable people have been vaccinated. Our newsroom, however, have received a number of calls from vulnerable people saying that this isn't true because they are still waiting for their turn. Some of these people have also told us that they've been calling up the 145 COVID helpline to no avail, which my colleague also pointed out earlier. What do you wish to tell these people? Secondly, Minister Fern said that there will be new PCR testing kits that can detect which variant of COVID one is carrying. Can you give us more information on these kits and when will they start being used? Lastly, are the new PCR kits going to replace the kits that are currently in use? Thank you. Hemm niklarifikaw li l-grupp ta' nies vulnerabbli li huma dawk in-nies li għandhom dak il-kundizzjonijiet mediċi li ħafna minnhom kienu dak il-kondizzjonijiet li min jiftakar f'Marzu konna xildjajnihom u dak huma l-lista minn dak iż-żmien law żidna xi ftit ukoll kondizzjonijiet mediċi li ħarġu mir-riċerka li għaddiet ukoll. Dawn huwa grupp kbir ħafna li huwa fuq minn 20,000 u bħalissa għadna għaddejjin bit-tilqim tagħhom għalhekk appellajna aħna lin-nies li min għadu ma rċivix ikun jista' jċemplinna biex min għadu ma rċivix ikun jista' jistenna ftit sakemm aħna nkun nistgħu ngħidulkom li aħna batna lil dawk li trikolla, jiġifieri il-vulnerabbli għaddejjin bit-tilqim tagħhom. Kif aħna nkunu qegħdin nagħlqu dan il-grupp, aħna ħaninformawkom mill-ewwel. Ħalli bekk aħna nkun tistgħu jekk inti tkun vulnerabbli u ma rċivejtx litra għal xi raġuni, u mbagħad dak huwa żmien meta intom iċċemplunna biex aħna naraw x'kienet ir-raġuni għalfejn ma rċivejtx litra. Teb kol ngħid ukoll li hemm nies oħrajn li minn dak iż-żmien ikunu żviluppaw il-kundizzjonijiet mediċi. Aħna
provajna listajna li sibna kemm nistgħu informazzjoni dwar in-nies, jiġifieri użajna listi pereżempju mill-POIC fejn nafu li inti għandek persuni li jkunu fuq il-lista ta' mediċini li jingħataw. Użajna wkoll kuntatt dirett ma' speċjalisti fl-isptarijiet tagħna fejn huma jkunu qegħdin jikkuraw ċertu kundizzjonijiet speċifiċi, pereżempju heart failure clinic. Dawk ġibnihom kollha. Ġvjana kemm stajna provajna nġibu dawn id-dettalji ta' nies, però nifhmu li forsi hemm nies li jkunu qegħdin jiġu kurati fil-clinics privati, forsi jixtruhom il-mediċini ma jiġux minn POIC. U allura dawk imbagħad kif aħna nagħlqu l-grupp ħankunu qegħdin ninfurmawkom biex tkomunikaw magħna ħalli intom ukoll tkun tistgħu titlaqmu la darba tkunu f'din il-lista. Iva, bħalissa aħna l-laboratorju dejjem javvanza l-laboratorju tagħna u nippruvaw naraw x'kits available hemm fuq il-market biex inti tkun tista' toffri l-aħjar testjar li għandna. Infatti waħda mill-prinċipji bażiċi tagħna ta' din il-pandemija kienet lit-testjar. U l-testjar blaqwa mod. U allura aħna tara li dawn ikunu kits li inti tkun tista' jindikalek ukoll jekk ikunx il-varjant. Allura bekk inti tkun tista' mhux tistenna li biss l-ewwel sib il-test pożittiv u mbagħad terġa' tagħmel genetic sequencing, tkun tista' tara ukoll li jkollok iktar real time information ta' xi jkun qiegħed jiġri. Ringrazzjakom għal mistoqsijiet kollha tagħkom, nixtieq nirringrazzja wkoll il-pubbliku li dejjem isegwina u nixtieq dejjem nappella. Għandna t-tilqima available jekk inti rġivejt l-invit ejja ħu din it-tilqima, hemmhekk tilqima qegħdin noffru s-servizzi minn diversi ċentri ħalli kemm jista' jkun irresqu dan is-servizz qrib, imma wkoll bis-sitwazzjoni li għandna bħalissa tal-COVID qiegħed jinfirex fil-komunità, sitwazzjoni fejn għandna l-varjant li qiegħed jinfirex iktar malajr, allura rridu nkunu kawti ħafna iktar minn qabel dejjem insegwu l-miżuri u nobdu wkoll dawk il-miżuri li għandna fil-post. Insellmilkom.